Hello, ma'am, sound audible or bro? Ma'am, voice audible or bro? Hello, ma'am, voice audible or bro? Hello, ma'am, sound audible or bro? Voice fazana taragadi ma'am comment hairamuko. Okay, audible or hareko. Aduragadi hauna torosiko. Maru question sing exam the hangak piaba question sing lokochiko. LDA amadi group D ki maths coaching ki lecture number 6 ni ko ngasi torisia. Lecture number 6 ni. Lecture number 1, 2, 3, 4, 5 loin loikre ko. 6 ni ngasi torisi ko. Ma'am LDA di am hangan ba probability jo holak higani. Probability holakigani, algebra holakigani, trigonometry jo loina one day loin tawni ko. Probability tangi one day tawani, algebra gi one day, trigonometry gi one day, aduga geometry gi jo one day ma tawni ko. Kwaidagi amna LDA amadi group D da kwaidagi amna question hangisi ratio and proportion ne ko. Ratio and proportion da mayam question hangisi Mamangi question sing jugi analysis tawraga yengagadi 20 question muki chang de ratio and proportion da loina hangre ba ko. Oda mayam time speed and distance su hangani ko. Time speed and distance to si jo maru oi. Adubu sidi question kesu yam na hangoy ko. Question ahum mari de na hangoy. Geometry de question khara hangani, probability de hangani, algebra, trigonometry advanced portion de khara hangani ko. Haiba chapter sing asi loina cover tawani ko. Ma'am, the question de hikte horosiko. Rajib sells a pen at a profit of 5%. If he sells the pen for 36 more, then he earns 14%. What is the cost price? Here, ma'am, you all have any cost selling price. The profit 5% only have any cost. Selling price is kya khangde. Adu cost price ni ko pyramid. Cost price ni hangise. Find the cost price samani. Selling price ani ki difference ne ko. Aham beje 105% to ngadi ma'am selling price kya wini. 5% je tong mane ko. Doi yuan bada hen yuan bai na tara tong je. Ahan magi selling price ki value je kya tani ma'am doi 105 x ne lok cost price kya no khang de 100x ne lok batar gadi ahan magi selling price 105x ogani ko. Adugo ma'am rupa kuntra taruk je hen yuan batar gadi 14% tong ngani hamni ko. Akon magi yuan magi je 14% tong ngadi ma'am 114x tagani ko. Selling price ahan badagi selling price ani chubani sinako. Ani ji difference 36 le हमने को ani ji difference 36 difference क्या आता है मैम खदुक ना रदी 9 ताई को सी 9 की वैल्यू जे 36 नहीं है हमने को अदो गदी मैम cost price दी कोई 100 एंड लोगो नहीं को cost price दी 100 नहीं 100 की पुथो कह रही मैम हाँ ना 1 की पुथो को 1 की पुथो दी divide तो रनी को 4 तारे 100 की 100 अदी cost price की पुथो दी हिंगल हमने multiply 4 into 100 option number 4 400 तार पर मैम Option number 4 tar bro ma'am. Maths की कोचिंग को तोरी से Option number 4 तारी से अजित कुमार लाइसरम option number 4 तारे को Selling price ने आहान बजी योन बनी अकोन बजी योन बनी को अकोन बजी योन बनी आहान बजी योन बजी ना SP1 है लोरो अकोन बजी ना SP2 है लोरो अनि जिदगी अमना 36 हे ले हमने को हे ले दी मैं माइनस तो नवनी को माइनस तो नव दा 9 तारे को 9 की वैल्यू जे मोइना 36 9 पिरामे 1 की वैल्यू दी डिवाइड तो को एनी यूनिटरी मेथड तो होत मतम दा 1 की वैल्यू पुथोके हर बता की डिवाइड दम तगनी को मसिंग जे करियुम हिंगलगा ना मल्टीप्लाई तगनी मसिंग जे करियुम हंधरगा ना डिवाइड तगनी को सी की रूल से यूनिटरी मेथड त पानी को
Option number 4 je mi ama de hena ta drabo comment toroge comment jambu udeda answer ta ba mi ama den ude comment toino okay ta ba yore ko taiso okay dudi next question dum laksi P sold an item to Q. P have a mina Q the bot am yole ko 20% tong have 20% gain. Tong hadi plus ni ko. Q na muk R the yole ba. Ida yol matam da 10% mang have ni ko. Mang had loss hadi minus ni ko. R na lerek pa matam da 1080 P have ni ko. Adu di P je kya no. So mine lay je myam ila line hot pe ko. P je kya no khang de ko. P na lerek pa je kya no khang de ko na x sign lok si lo ko. Ida myam 20 tong hadi kaya da ni 120 da ni ko tida ibang mong je myam makha da na original do mathak na ano do 20 to nga hedi myam cham da le ko po do 20 to nga di 120 ta ni na selling price e ano bu jin selling price na mathak ka mo cost price na makha da sino cost price ni ko akon be ji kya no myam 10% loss sabni 100 ta le pani tara manga di 90 di yoni ko yon ga da belu jina mathak ka thango ko to mine to sigi belu je 1080 ta ya have khatani ko ida loire option number 3 have your ko yang si pag na bi ko 9 na kak pi 9 na ka di 9 1 is 9 9 2 are 18 tuyop na mo kak pi ko siya tuyop na ka di 10 0 0 ko do di s ki value ji kya tare myam 100 into 10 di 1000 option number 3 ta bro myam okay Sunita Sorokaibam Dreamer Johnson Thoksom bona option number 3 tare Ajit Kumar Lesram jo tare ko kaisa lu bana te ko sigi method che kari ko ham tam da si series method ka ko smart approach ni holi je so man arubo question je yam line len hochi question number 2 ni ko ngasi ko ni si je next question da laksi ko du dia mayam class nu ngai na khan bi de light to sin lam ko on selling a table di yon matam da si de yon mani ko n 420 there will be si ju yon ahan bagi yon mani ko yon bagi price ahan ba sin ju yon mani selling ham ni na ko aham dana loss L1% ni akon madan L2% ni ko sigi L1 ga L2 gi khaiduk na bi value je 7 tai ha ni ko adu ergadi cost price kya oidinu hangmani loss nga tani ko sidi yol zu mange amang bani ki percentage se khaiduk na matam da 7 tai ha ni ko odi myam exact value da khaiduk na bi value je kya no ha je khangbam thoi ko aseng bai value da khaiduk na bi kya no myam 420 dagi 210 percentage ta khaiduk na bai value na 7 ni ko is equivalent oi have ni ko ratio ki value jiga idi kya tai myam khaiduk na matam da 0 1 2 210 tai ko is 1 ki value di kya ta ni 7 divide tor di 30 tai ko cost price hangmani myam cost price di myam kaya gi no cost price di matam chu 100 ki oini ko 100 ki value di 100 na multiply tor di 3000 ta answer yo question je lu ma ji am line holi so mana option number 3 na te option number 2 ni ko Johnson Thoksom option number 2 haji chume Laisram Kiran Chandra Ajit Kumar Laisram loin chume ko 3000 haji chume option number 2 ji ko akoina khanga da concept je kari no matam da exact value gi masing na piramba value ji exact value ni ko exact value gi difference ratio ki difference ka mane hai je ko mane hai je ma equivalent du ni ko direct equal to du na te equivalent kena bagi sang du mane hai ni ko mayam class nu ngai na khan bi ragdi light to simir mo ko
Okay, MD ataw rahamanju tare ko answer. Option number 2, rupees 3,000 tare ko. Kaya so lubo kan sem nate smart approach sumaina yam ten na line ho chiko. Next question da laksi dudi. If Ravi sells an old scooter aman ba scooter yon matamda rupees is selling price ni ko. Ida paisa khara mang heba loss ni ko. Loss ardi mya minus ni ko. Adubu karigumba mana 15% de yon ba taragadi selling price kya oidenu hangmani ko. Selling price kya no hangmani. Si selling price ni selling price ni ko hangi se. 180 sigi combine hot ni have the smart approach ta ira gi ko. Pirami value si ma'am selling price ni ko 18,000 have je. Si yon matam da 10% manga di kaya di yon ni ma'am. Ini ko na cost price ti 100% na indum law ni ko. Yon matam da 10 manga di ma'am 90 di yon do na tro. Si yon ba mamando ni. Yon li mamando 90% ne ko. Do ba tung ano wo yon li di kaya di yon li no hangi je profit percent di kaya no ma'am. 15% tung have ni ko. 15% tung di ma'am. Sama da lerak pado 15% da yol tung yol di sam trauma di yon do na tro. Sini ko. Pirami value jina makha da divide tawre hangi value jina into loire ma'am sita calculation. I solve tawro answer tarani ko. Kaiso lu banate arai bani. Percentage ka e 0 ka e 9 ka adi 2 ko. 115 into 200. 0 lere 2 5 are 10 to 1 is 2 3 to 1 is 2. 23,000 euro. Option number 2 is the correct answer. Exam da piram question je matam jang da somai na line hot na bata huna ji ko. Okay, Sunita Sorokhabam ju tare. Boyka Sure Dreamer Johnson Ajit Kumar Laisam Kiran Chandra mi yam tare ko answer hojikti. Maina concept cha haira ga di yam line na hot pangam kani ko question se. If an article was sold at 13.5% loss oibani ko. Loss ardi mya minus ogidam ni ko. Oda yoli value se khara hingana yolamagadi asigi chang tongam gadabni. Find the cost price. Cost price adi ma'am 100 ki value do ni ko. Imanung khangbiyo. Ida ma'am selling price ani ki difference ni ko. Puthok tu je. Selling price ani ki difference e sita ya habni ko. Adogi exact value ki difference ka percentage ki difference ka yengadam ni ko. Sida loss habni ma'am 13.5% loss orgadi. Ije loss orgadi 100 teler poto ke adi yon gini. 100 ek hedo. 86.5 ta 86.5 oini ko ahan bagi selling price ya akon bejina profit ni ko 9.5 dodi 100 ta lerak podo 9.5 tong adi tong ba jidi plus ne na ma'am 109.5 ni ko odi lere be value ji ma'am yo le value je 109.5 ama oire amana 86.5 ni ko ani ji ki difference e amana amadagi he le ham ni ko difference ki value je 1104 ne ba ko ado hangi je ma'am 100s ki value ni sida ki x khangani ko 100s ki puthok pa loire sida eso lu banati ko 109.5 tagi 86.5 se khaido 23x tai ko sigi value je 1104 ni ba s sida s ki value khangani 100s ki value puthok pa sida loire 23 na direct divide to buju yaramgani ko 1104 se 23 5 r da yabra 5 iti hele 4 dadi 4 3 are 12 4 2 are 8 9 84 110 project copy having 2 5 are 10 1 2 5 are 10 2 are 4 2 nakadi 2 2 are 4 2 7 are 14 2 6 are 2 nakadi 2 1 is 2 3 are 2 8 are 2 6 are 1 9 are 2 are 3 3 are 23 na kakpe ko 23 na ka adi kya lemong ni ma'am sigi value sing din ko 2 are 6 6 2 are 12 12 2 are 24 24 2 are 48 s ki value 48 tarakani ko adi 100s ki value di multiply option number 3 Ajit Kumar Laisram su tare Laisram Kiran Chandra Johnson Thoksom Boyka loin tare ko option number 3 40 at 100 मैम क्लास नुआई ना खलदी इसादा काने ना खलदी लाइट तो सिलमो को हजी हजी 88 येंगी को लाइट 42 दे हेंद्री मैम लाइट खर खर तो सिनरमो
मैम सी क्वेश्चन जी यारे को अमांग होत की क्वेश्चन दु सब माने सेलिंग प्राइस अनि पीरे सेलिंग प्राइस अनि अमन मांग मनी अमन तोंग मनी को अनि जी की डिफरेंस की वैल्यू जे 1104 सिदा मैम हेले हरजु नत्रगना लेस हरजु केना बदम ओदिनी को अमन अमदगी हेले अमन अमदगी वाट ले हेबजे लोइना डिफरेंस ने अंक होत पददी को मैम नेक्स्ट क्वेश्चन द लाक्सी को दुदिया ए वेंडर bought 40 dozen 40 dozen dozen है क्या ना मैम 12 ने को dozen अमद 12 ने यावरिसे फ्रूट से सिगी लेरक ममन है मैम कॉस्ट प्राइस तो दिन को सिना कॉस्ट प्राइस नहीं सिगी मनुंगदा 30 फ्रूट्स अमदी रोटन मांगरे है को पूरा पुम मांगरे अदुन लंगथोखरे को अदि लेमहौबा सिंगसे डजन है 12 तनी को क्या क्या पीरगी योनी इदा प्रॉफिट से 25% तोंगना होनाबदा प्रॉफिट 25% है दी मैम 25% की वैल्यू दी क्या नो 25% है दी 25/100 को ककनर दी क्या नो 25 ना कदी 1 25 ना कदी 4 प्रॉफिट अदी 4 नि को इदा कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस की इरजी बेस वैल्यू जे कॉस्ट प्राइस अदुम ओइनी हैबनी को 4 नि प्लस 1 तो 5 सेलिंग प्राइस ना 5 नि को द लेडी मसिंग जे क्या नो मैम 12 नि को 4 2 are 8 4 1 is 4 480 जे लई मतमदा अकोइना 480 फ्रूट से लई जे 2400 रुपीस ता लेरपने को तेना मसिंग दुनी और जैसे 30 एमदी पुमग्रे 30 एमदी मसिंग थी भी याव रोय को इदगी 30 खदोक्रनी मसिंग जे 30 एमदी मांगरे हमनी को 450 खतने हुजी योन दोइजे योन गदब मसिंग जे सी खतने बको अदुदी क्या तोंग हंदुइनो हंगमने ममांगी क्वेश्चन दो परसेंटेज अनि सुही प्लस डायरेक्ट तौरगो होत पे याबा माले यानी प्लस डायरेक्ट तौरगो होत लजु यानी मरमदी सिदा पीरिबो क्वेश्चन सी सेम आर्टिकल ओइबेनी को सिदे यारेजे सेम आर्टिकल ददी यानी सेम आर्टिकल ओइदरदी यारे को अहुम कुंथ्रा मदी मांग पत लेहमनी को अदुदी मांगनी अमांग मजिदी योन मदा थाबी यावरोइबे को मैम सॉल्व तोनरो आंसर क्या तारगे आंसर लग नदरी माले थार्टी मदी रोतन ओइले पुम में है ना लंखुंदो क्रम ने को मांगरम ने कोने सेलिंग प्राइस अमगी फ्रूट अमगी सेलिंग प्राइस हाना पुथोकनी को तो क्वेश्चन दा हंगी सिदि मैम डजन अमा हैबदी 12 फ्रूट की सेलिंग प्राइस ने क्वेश्चन दा हंगी सिको तो कोने एसपी ऑफ लेमहौरिबा 30 मदी पुम में मांगरे हमने को लेमहौरिबा फ्रूट सिंजे सिगी सेलिंग प्राइस पुथोकपुदी इरालाइन हाइनी को परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज पिरामेबा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दिसी ने को कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दिसी नी इधर प्रॉफिट परसेंट खरा काय हमने को प्रॉफिट परसेंट क्या नो मैम सेलिंग प्राइस पुथो दी सीपी ऑफ प्रॉफिट परसेंट दजु ताई ना को 25% की वैल्यू दी मैम क्या नो सम न तौरजी को 25% की वैल्यू दी मैम 1/4 नी को 4 न सिका अदी 600 ताई नी को 600 से किसी के प्लस तौर दी 3000 तानी सेलिंग प्राइस से 450 की दी 3000 नी 1 की दी क्या नो मैम 1 की दी डिवाइड तौनी को हंग इसी मैम 12 की नी 12 की दी मल्टीप्लाई तौरकनी मसिंग जे पिक्चर अदी डिवाइड नी चौर अदी मल्टीप्लाई नी चीने लोए ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 ताब्रा मैम ऑप्शन नंबर 2 है 80 है
3 nakadi 3 4R, 3 nakadi 15. 15 nakadi 2. 20. 24R kaya no? 80. Option number 2 hai ji chumme ko. Atai di option number 2 je tara bro. Mi manga ti tare ko. Mayam gyan tahu jo video je thagat to ne do na hal yeng bi ani ko. Next question mi yang si amen about 3 articles. Article ahum lai re ko. Article ahum lai re. Ahum je loina lairak pa matam da 3000 da loi lairak pani ko. Ahum je yon matam da amana 10% profit amana 15% profit amana 15% mange hamne ko. Odi total da kya tong mun hangmani. Ida tong ji mya 15% tong mani ko. Ina plus tong ni idana 10% tong ni habni. Akwa mena 15% mange habni ko. Odi mya total value je tong bra mang bra hang je. Ida kya tong mun habdi yeng be are ko. Ye tong ji mya plus na profit na plus ki value loss na minus ki value lobi ko. Idi mya percentage value puthok pa ji percentage siga 0 jiga kakna gira ni ko percentage ga 0 ani ga percentage ga 0 ani ga percentage ga 0 ani ga ade multiply to kya tare 15 3r 45 ko 0 450 plus ni ko si de 3 into 10 di 30 into 10 di 300 si di kya no minus ni ko idi 15 into 3 di 450 amang mani ko sina amang baga siga kakna gro tongi ko myam tongi value ji kya no 300 ne ba kaya ke menung gano tongi jo total hang mani ko total li myam 300 se ahum lak ne du di 900 ki manung da 300 ne ba tongi se 9000 ki manung da ko 00 ko 6 ko odi kya tare 3 nakadi 10 3 nakadi 3 10 by 3 percentage profit tai ko option number 3 myam ta draw Sini ko smart prosto hot pai ja hang na ka su in da bida मैं ऑप्शन नंबर 3 जे ता द ब्रो कमाई तोगे डाउट लाइब्रेरी सी क्वेश्चन जीबो ओके ता है रे को नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट सी दुदी on selling an article selling yon ba have ni ko yon ba ki selling price ki ni selling price ki value 800 ni the mang have ni ko kaya di oladi si tong han ni hang mani ko ode me am aina concept ma haire pyramid value je given the given na divide to gudab ni ko adu hangi value question da hangi value je multiply to gudab ni si ki concept se na hot pe ai si question je ida pyramid value je selling price ni 20 mang have ni ko mang have di minus mang adi kaya di oni me am 20 mang adi 80 di oni ko 100 tegi 20 khado de idi yon maneba ado bu tongge har ba tar ga 25 tongge har di myam plus ne ko 25 je odi akoina cost price di 100 na dum lawe ba cost price di ko aduna 25 tongge har di myam 125 te yon ni ba ko igi value je sida ne lore what calculation sida lore percentage ka 80 na ka adi 10 idi kya tare myam 1250 option number 3 Option number 3 jina correct answer hoini. Ajit Kumar Lesram Johnson Thoksom Dreamer Sony 1250 link tare ko. In smart approach ta yam thun hot 5 ko. Okay. Next question namung lasi. A shopkeeper wanted to sell 2700 worth of products. Shopkeeper दुकानदार amna मैम 2700 पीबा पोट से माने योनिंगे बको योन बदा मान ऑप्शन अनि ले अमना सक्सेसिव डिस्काउंट 10% अमगा डिस्काउंट नदी पैसा हंधन बदनी को मैम आ पोट से अहमदा 10% हंधलनी अकोम दजमु 15% हंधलनी को इन तरगना मैम 25% हंधन बमा अनि जिदा करम ऑप्शन तौद ऑप्शन अनि ले बको इदा मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑप्शन डिफरेंस अनि जिदा ऑप्शन जे इदा value kya khena dinu hangmani ko successive discount puthok pedi myam formula ma lai ko a plus b minus ab by 100 aina ko idagi successive puthok kadam ni asigi di direct pyramid na ko odi myam
A की वैल्यू दी 10 ने B की वैल्यू दी 15 नी अनि जी फॉर्मूला से येंग मने को माइनस 10 into 15 दी 150 नी को डिवाइडेड बाय 100 सिदगी सक्सेसिव डिस्काउंट वैल्यू पुथोक दोनी डिस्काउंट है ने मैम माइनस नी को सिग माइनस से कॉमन लो ग्राम नी को माइनस ती तुम तारक तो नी सिगी वैल्यू जे क्या नो 25 माइनस सी 100 ने डिवाइड कर दी 1.5 ताई को इधर क्या आता है 25 ती 1.5 को दो दी 23.5 नी को ये जो माइनस नहीं अनि जी की डिफरेंस हंग बने को डिफरेंस मैम क्या आता है 23 का 25 का 23.5 का दी 1.5 ताबरा माइनस तो नवे वैल्यू जे 1.5 की वैल्यू जी क्या 1.5 वैल्यू 2700 की 1.5 की वैल्यू जी क्या नो ची ने हंगी से अनि जी की डिफरेंस हंग बने ऑप्शन अनि जी की को मैम क्या आता है 1 ताई है हाई को 2700 की 1.5% 0 को पॉइंट जे मंगल लदी मखादा 10 डिवाइड लाकनी को jadi 27 into 15 da 10 divide over 7 5 or 35 5 to 10 13 1 7 7 1 to 2 5 10 3 4 40.5 ताई को 10 जने divide over 40.5 तारा कनी ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें को आंगन बना है जिसमें MD अताउला ना है जिसमें को 400 ताई 400 है जी करम बनो मान है जी करम बनो मतंग सोए को 400 है दुदी अमांग क्वेश्चन की है रीरा 400 ती याउ दे 40.5 ने को ऑप्शन नंबर 1 जो दुबा मैम ऑप्शन नंबर 1 से तारा ब्रो सक्सेसिव डिस्काउंट की फॉर्मूला पामने सक्सेसिव डिस्काउंट की फॉर्मूला से ई रे कोइना A plus B minus AB by 100 डिस्काउंट जी मैम योला मी थारा मी ममल जी हंद हंदुनेबा अदुना माइनस वैल्यू दी यारोकनी को होटपा मतम दे माइनस याउदबी होटपा लास्ट दी माइनस दी यारोकनी को चीज डिस्काउंट नी अनि जी की डिफरेंस वैल्यू जी क्या नो हमने डिफरेंस वैल्यू जी कोन होटपा परसेंटेज वैल्यू दे दिखांगे को सीजे परसेंटेज वैल्यू दनी एक्जेक्ट वैल्यू द क्वेश्चन जी हंग मनेबा एक्जेक्ट वैल्यू द पुथोकनी को ओके अजित कुमार लाइश्रम हिजम सोफिया लोइना ऑप्शन नंबर 1 तारे को मैम क्लास से नुंगाई ना खनबी गदी लाइक तो सिमिरमो को नेक्स्ट क्वेश्चन नम क्लास से दुदी ए पेन वाज सोल्ड योन मनी को सेलिंग प्राइस नी ए दे प्रॉफिट तोंगे हमनी को सिदी योन मतारा गदी क्या तोंग दिनो क्या मांग दिनो हंग मनी को ओदी ngasai hot ki duga chamani ngasai na percentage piramaga exact value hangba hajingna exact value piramaga percentage hangma ko aduda percentage hangadi percentage value jina mathaka thangu exact value hangagadi exact value jina mathaka thangu loire percentage na tara hangi ma percentage hangadi percentage value jina mathaka thangu selling price ne si selling price 14% tonge haradi ma'am kya de yoni 114 de yoni ko sigi value je 166.44 ni ko mathakti iri ju SP1 ni makhadi ju SP1 ni ko amana percentage value da amana exact value da ko odo kari gumba 154.76 ta yon ba taragadi kya tong dino hangmani ko ida ma'am koina si ki value je koina puthoi je kari value tarakani hai matam da si da tarak to je SB2 ni ko duga cost price di 100 oiduni badum ani ji ki difference si ki value je answer oidun 1000 yung ma'am sidaki point kak pe are ko direct kak na be are che calculation da khatane ko saw du je 2 na ka di 2R16 to 3R6 to 2R4 to 2R4 2 na ka di to 7R14 1 to 7R14 to 3R6 2R16 2 na makak pe hai 2 na ka di 4 to 1 is 6 to 1 is 2 na ka di to 3R6 2R16 to 6R12 1 to 9R18 kak pa 10 11 12 3 na kak pe ko 3 1 is 3 3 are 9 2 3 are 24 2 3 7 are 21 3 1 is 3 na kak pe adre kak na bada khak ta ngai ko si de me calculation da khak ta ngai atai di loin line si 3 na kak khim ni ko si 3 na ko
3R9 to 3R24. Sisiga multiply toro sina divide toro lori. 8 9R72. 7 divide toro da kya da lakani. Je kak pa yabai yengo. 6% profit. Sisi mayam question ji yam saw reba ko. Hot pa jida nongai tre. Ida pila mayam sisi single digit ngatani ko. Odi mayam tarak tu belu je. C oirga di 105 option ji yeng je ba ko. Question ji option pira manina yam line hot pa yab je ko. 95% loss already 95x the yoni ba ma ko. Ida kari yumba 6% profit already 106 the yoni. 5% profit already 105 the yoni ba. 6% loss already 94 the yoni ko. Adu already value se single digit lakto ni ko minus toro kanda. Adi sige multiply to buje. 8 9R kya da phangi mya. 8 9R 72. Sige aroi bigi masing je 2 no lor kani ko. Asige aroi masing 7 ni. 7 minus the 2 je kya da lai ma. 7 minus 7 minus 7 7 2 R 14 so mindum lak je. Last digit ji yeng je ba. 7 3 R 21 ko 1 no loi ba. Odi 2 no loi sige single digit te 2 no loi je kya lai ma. 7 6 R 42 ko 2 da lai ko. Yuna 6 times da lai ba. 6 times je ma'am. Sige belu je. Mathak ne chaw ko makha de ge. Mathak ne chaw di profit lai ni ko. Elimination je mathak na chaw me profit lai ni loss lai roi ko. 6 times ta phange ba. Odi option number 4 je ta ba. What ta bi da sine ko digit yeng ga ni ko. Sumain puthok ki bi. Oda khoi na tonga na si multiply taro ga divide taro lai ge ju yai ko. What ta bi da sumaina logic sin ra ga hot puthok pi yai ko. In exam da question khuni mo hot ni heba lai ti ko. Sumain logic sin ra ga multiplication divide to bu ya ba 7 1 is the 2 ji ke ya ta phangi hali 7 6 or 42 ta phangi ko. Last digit tang yeng ga ni ko solve to je. Sumaina losin gi ba question se. Yang si average mark ki matang ni ko. College P ko bu college sama lai ko sida 180 students lai ko. Mo gi average mark average adi sang am da phang bodo ni ko. Average aji kamai bodo me. Average aji puthok ke ha ta ra di total mark to ga di me total marks divided by number of students ni ko. Number of students. Average aji smile dum puthok ye ba. Masing plus to ga masing ji kya su ya bjina divide to ga ta ye ba ko. The college Q gina 320 students lai have ni ko. Mo gi average marks na 72 ni ko. Ani je punchin mata ga di average se kya oini hang mani ko. Total number of students na divide to din me. Total number of students di kya tani 320 ga 180 ga ni ko plus to na di 0 10 500 tai ko. Total students di si tare average se puthok to ni ba. Average puthok di me mi amagi marks 88 oib ni ko 180 mi gi di kya tani multiply to ni ko. Mi amagi marks 72 ni 320 gi di kya tani 320 na multiply to ni. The divide to loi. Average sa si concept ni ko. Multiply to na ro di me 800 8 64 8 1 is 8 14 1440 0485 calculation to bukhat ni ko 320 into 72 si jo multiply to ro 640 7 to r 14 7 3 r 21 22 0 0 8 8 2 0 le re 8 64 me 7 3 r 21 0 1 7 to r 14 7 3 r 21 22 0 4 10 3 2 3 0 4 0 total plus to buda 8 8 8 3 3 8 8 8 0 divided by 500 sige belo je ta do ba
Lehen geradi 2 na multiply to be 2 na multiply to be. Maram ni maka 100 tanam ni ko. Maka 100 tare 8 over 16 8 over 16 17 8 over 16 17 3 over 6 7. 100 divide to the 77.76. Option number 3. Suras Kumar Koijam Laisram Kiran Chandra Sumila Namram Ajit Kumar Laisram Dreamer Mi Mayam tare ko option C. Option number 3 77.76. Keso aruba question natte calculation ji isa isa da lere ko plus to ba minus to ba divide into asi thu mina answer thuni ko. Next question the laksi to the average income ni ko salary do ni father and mother ga mother ga gi average adi moini gi total tham da phangwa paisa do plus to roga tu ni divide to value do ni ko average habje mi masing ani khatane na ki value si tai hamni ode myam father ga mother ga gi salary je kya no total da 10,000 tarakani ko idigi value umbu thoe. Average monthly income of mother and son. Mother का son की income से 6,000 नहीं है अपने को. Average आदि तूने divide तो बनी को. तो mother का son की पैसा जी क्या नो 12,000 ताई को. Average income of father का son का. Father का son का जो मैम 10,000 नहीं. तूने divide तो होता नहीं को. तो father का son का जी क्या आता नहीं मैम. तूने into तो रही 20,000 ताई को. Question तो हंगे monthly income of father. Father की monthly income क्या नो हंगे. Jadi equation lain ramai ni lain solve to biar ni मैम. Asi home se pull up plus tawr yani ko lain puthok yani. Asi home se pull up plus tawr answer tawa ngam ni ko line kamain tawj je dudi. Di equation sina 1 ni sina 2 ni sina 3 ni ko. Ahu mak se loin plus tawr khalo. Solve to gi ni मैम lai ni ko equation bu lai di. Father se kya yawi मैम ani yawi ko. Mother ka son ga jo ani ni. Mother ka son ga jo ani rak ni ko yawi je loina. Puthok tu je father ni ko aduna atai ji pulai punjel tham gar je. Mother ka son ga jo ani rak loin yawi. Total tawr di kya ta ni 10,000 ka 20,000 di 30,000 40,200 40,200 tabra tai ko total to budo ko. Odi मैम mother का son का की value जे सी जो 2 times ni ko 1 times दी क्या तागी 12,000 2 times दी क्या नो 24,000 तारकनी को मा इरा लाइन पुथोक पे आए 2 times of father जे क्या तानी दूधी minus तो नरो 0 0 0 12 तक 4 का दो दी 8 180 father की value जे क्या नो divide तोड़ दी 9,000 पूरी प्लस एनी इरी से कोक ना थंजिल माले को. Two times of father की value जे 18,000 तारा एवो को. तो दी father की salary जे क्या नो divide तोड़ दी 9,000. Option number 1 is the correct answer. Ajit Kumar Laisram option number 1 जो में को. M दिया तोला B है जे लाले लोफा खान 3 है जे लाले को option number 1 ताकत अपनी. Father की monthly income ने भांगी ची. Father की दी 9,000 ताई. Okay, next question द लाक्षी को दिया. Average of 14 teacher. 14 teachers की average से 56 years हुई है अपनी को. After involving a new teacher. Teacher में हिंगल लग पर को. Teacher में हिंगल लग पर मतलब दा average से 2 years ता हंते है अपनी को. इधर 14 teacher और रंबजे सीधा मी में teacher में हिंगल है अपनी को. अनुभव teacher में हिंगल लग पर मतलब average से क्या तो गया है बा 56 सीधा की rise अनि हिंगल है अपनी को. Rise है दी plus नहीं को. अनि हिंगल है. What is the age of new teacher? New teacher की सही जी क्या नो हंगमनी. New teacher की सही दिखांग दे. अदो 14 teacher अमम दा 56. पुलब की दी क्या हुई नहीं मैम. 14 into 56 ni ko pulo ki sahi new teacher ki kya no khang de ko average hang mane ki value je 56 ki value je kya ta hai ba ma'am 58 lo he ko
इधर लेजे मैम क्या नो टोटल एज निको मैम हाना 14 टीचर ओरमनी हजिति क्या तारनी मी हिंगला मैंने 15 टीचर ओन करनी को सिगे बेलू जी अनोब एवरेज से तारे एवरेज की बेलू जे इन हाई करे इधर चाहिए की मतंग है मैंने टोटल एज तारनी को मखादना नंबर ऑफ टीचर्स ओरनी को टीचर से नंबर ऑफ टीचर हाँ 14 टीचर ओरमनी अनोब ओजा में जॉइन तब रही 14 और 15 ओरनी ना 1 हपचिलगा 86 years है हाइना रेको multiply तोरो 14 into 56 इरा लाइव क्वेश्चन निको 6 4 24 5 4 20 22 16 15 5 4 8 7 784 plus x निको 58 plus 15 58 into 15 को multiply 8 5 40 5 5 25 29 1 8 1 5 5 0 8 or 16 17 7 8 870 x की वैल्यू हंगमने को 870 जिदगी 784 जे खाइदो सिना करेक्ट आंसर होदिनी 6 ना लोज ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 है जिलोइन चुमे को नेक्स्ट क्वेश्चन दा लास्ट इदुदी इदा बेसिक कंसेप्ट इरालन दुम होत पे मतम गसु चंगोय को द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स मसिंग 12 की वैल्यू से 40 ने को एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 मसिंग जे 12 लेबनी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मसिंग 12 लेबे से इन 1 नि सिना 12 नि को मसिंग 12 से की टोटल एवरेज से चांगम द 40 फंगे हमनी को फर्स्ट 11 जे 30 ने 1 देन 11 पोजे को की फर्स्ट देन 11 पोजे 30 नि अहा में दिजना 11 फौ की वैल्यू जे एवरेज से 30 हमनी को then finds the average of the remaining number हम जो फर्स्ट 7 हमनी सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 7 सुबनी को की वैल्यू जे 30 ता हमनी एवरेज हमनी को ओदी find the average of the remaining numbers दुदी 8 तैना 12 फौ की सी की एवरेज से क्या नो हंगमनी 54 टोटल जी क्या नो मैम 12 into 14 को टोटल जी दिया 0 8 4 18 ने सिनो टोटल जी 7 की वैल्यू 7 फौ द मसिंग क्या चक्रे 7 3 21 210 चक्रे को 0 7 2 270 ले मोरे 270 जे मसिंग क्या गिनो 1 2 3 4 5 मसिंग मंगा गिने को 5 न कदी 5 5 are 25 5 4 are 20 ऑप्शन नंबर 3 54 तागदा को ऑप्शन नंबर 2 नते ऑप्शन नंबर 3 54 है जिलोइन चोमे को कैलकुलेशन तो बुदा कर येंग को स्मान खंग स्मान डायग्राम इतेगली हबे येक थोकपदा डायग्राम हबे येक थोकपदा याम लाइन ताइ को मैं क्लास से नुआइन खलदी लाइट तो सिलम को होइन एग्जाम एनी एग्जाम था मतम दा माइ मिट सिंगनबा क्वेश्चन सिंग जे कमाइ होत लेजे मैम खंगौ जेबो को एक लेट एक्स बि हारगा सांग होत लगे दब नते स्मार्ट रिपोर्ट सम नान होचे को there are 4 sections school ama class 10 school ama ki class 10 da मैम section mari le hebni को school ama ki class 10 da section a b c d le hebni को question je thuna panu hona ji in every section there are 30 students section khudi makta 30 students loina le the maths ki average se 89.8 phange haba sida ju 89. idana 89.8 सिदना 92.6 फंग एवरेज ने को छात्र अममम न फंग वैल्यू दो ने को सांगम द ओदि मैम एवरेज ऑफ होल हंगमनी पुलअप की एवरेज क्या नो मसिंग जी लोइन चमनी को एवरेज पुदोक ने मैम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्या नो मैम 30 + 30 + 30 + 30 क्या होनी मैम 30 into 4 ने को टोटल जे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अदो कोइना टोटल जे पुथोक मतम जो 30 जे लो यौरानी बको 30 into 89.8 plus 30 into मैम यौरे 30 जे कम लौबे ओदि 89.8 सी सिंग जे प्लस तोबा तारकनी बको समझिलक पने को कांसेप्ट इ चप माने इदे मैम 30 के जी कखरनी टोटल प्लस तोबा जिदा 4 ने डिवाइड तोरो आंसर ता दोनी मैम कया तारगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पुथोक सेक्शन ए की टोटल नंबर ऑफ
total marks मैम अनि multiply तौर तानीबा सिजु multiply मरी मक्ता 30 कमन ले आउनी ना कमन लथोकिबनी को क्या तारगे मैम 89.8 point यावरदी point मा पाजे सना सना थमको प्लस तौबदा point मा पासना हलो नत्रगदी hot pada soiba yaugani ko because 14 15 20 2 carry 9 or 18 20 24 26 2 carry 9 3 27 9 4 36 35 37 376 tai ko 376 ta 4 na divide already 4 9 are 36 144 are 16 94 jina correct answer option number 4 yam 94.0 tabra. Okay, Laisam Kiran Chandra Singh option number 4 तारीखो 94 से एवरेज की कंसेप्ट से करी ने मैम टोटल सीधे मार्क्स है ना टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेक्शन ए की टोटल नहीं से इन सेक्शन बी की सेक्शन सी की सेक्शन डी की को 3 तारोई 4 निको कमाइना 3 तादोइनो सीधा Next question the laksi. In a class there are 12 boys and 15 girls. Boys ka girls ka ko. Boys na 12 laiba, girls na 15. Average weight of all the boys. Boys मैम की average. Average है 55 ni ko. Average है दी अमर सांग दो नि को. Girls की ना 45 ni. और दी total average क्या नो? Total average है दी मैम. दी weight हमने ना total weight divided by total number of students. Total number of students क्या था नी? 12 का 15 का दी. 27 students तानी को average total पुथो मैम इधे multiply तो देने को तो 5 और 10 5 minus 5 6 60 boys machine 660 तारे girls machine दी क्या नो 5 और 25 5 minus 5 7 5 और 24 minus 4 6 675 5 6 और 12 13 12 13 total दी मैम 1335 तारे candidate masing di 27 ni sigi value di ta doni ko screen divide to yabra yai ko kakna ra ying asi ya tamni asi 3 na ka di 9 3 na ka di 3 4 or 12 1 3 4 or 12 1 3 5 or 15 kak pa yari bra divide to ying asi ko 9 na 9 4 are 36 8 9 9 are 81 4 9 5 are 45 याद है 9 4 are 36 49.4 option number 3 is the correct answer 49.4 is the correct answer already Johnny Ahibam Suraj Kumar Koijam Johnson Thoksom option number 3 49.4 तारे को so cái question the average is मैम average is मैम LDA में दी clock ta LDA में दी clock ta LDA में दी group D को LDA में दी group D की exam दा 3 to 4 question तुम हंगन बनी को मरो बकन चीम निसे मैं क्लास नुआइन खला दी लाइक तो चलो को in an examination average of 7 children की 20 ni ko 3 children gi na 45 ni adu another 4 children gi na 15 ni adu 2 children gi na 0 ni 0 marks in average ni ko what is the average of all the 16 children 16 tabri ma'am 10 14 16 children masing di 16 ni ko the average photo ka herdi ma'am total number of children di 16 ni total marks na mathak tham de ni ko sigi total kya no 7 into 20 di 140 3 into 45 35 or 15 3 4 or 12 13 135 tai ko 4 children gi di 4 into 15 15 4 or 60 ko idi ma'am 0 phangmane na 2 into 0 0 dum tarani ko i thadar su yare bolo ki value kya ta sigi di 200 sigi di 200 tare ko 200 plus 135 di 335 divided by 16 các pe ab yaw divide to ko si di 16 to 32 1 0 20 point lai ko
20.9 is the correct answer within. Option number 2. Okay, Dreamer Khangamba, Sumila Nambram, Laisram Kiran Chandra, Suras Kumar Kojam 20.9 loin tai ko. This is the correct answer within. 4 years ago, sahi mari ki mamang hai ko. Concept phasa lai ko. Average of mi mari ni ko. QRST. Mi mari ji ki average hai di myam total se plus taroga mi masing kya na mari ni ko. 40. Adobu 4 years ago hai ni sidi. Sahi mari ki mamang hai ni ko. Sahi mari ki mamang di Q dagi sahi mari ki mamang. R da ju sahi mari ki mamang. S da ju sahi mari ki mamang ko. T da ju sahi mari ki mamang. Sahi mari ki mamang gi moi average. Masing di kya sui mya. Masing mi mari ni ko. Is 40 tab. The average of R and T. R ga T ga je 6 years ago. Sahi taruk ki mamang ko. T da ju sahi taruk ki mamang je 31 tai. Mi di kya no ani ni ko. Average of present S hamni. Q ga S ka gi average. Chi ni ko question hang ise. Idi puto mya. 4 mari yaw 4 16 ko minus 16 ni. Idi Q plus R plus S plus T je kya tarakani. Minus 16 sida lere sidi 160 ko. 4 into sidi 160. 160 dagi kya to minus kya plus to ni. 4 16 minus se songkon chaladi plus lakani ko. 176 tarakani ko total value je. Digi total value je 176 tare. Total value si tare sidagi mu value puthok pe ko. R plus T je kya tarakani sidagi ma'am. Sidi som chaladi 62 ko. 62 R D 12 ko. Minus se songkon chaladi plus lakani ko. Tik value 62 sidi simplify ni 12 ko. 74. R plus T की value je 74 tag re. R plus T je. Q plus S divided by 2 ne hangi je. Sidi R plus T की value je 74 sinjin gi be are. Q plus S le mau ni ko. R plus T की value je kya no ma'am? 74. Masing mari do plus to bone ko. Masing mari plus to bugi value je 176 ni. Khoin puthok tu jidi Q plus S की value ne ba. Q plus S की value di kya no? Si som chala de minus ko. 102 ta ba male sidi. Average hangmane ma'am divided by 2 tawni ko. Divided by 2 divided by 2. Kaknaradi 51. 51 years. Option number 3 tai chome ko. Suras Kumar Kojam, Laisram Kiran Chandra, Ajit Kumar Laisram 51 tai je loin chome correct answer ni ko. Average je karim nate question da hele misi ma'am sahi mari gi mamang hardi minus to sahi taruk ki mamang hardi minus to ko. Idang je haji ki hardi plus to karim ha poi ko. Ma'am class no hardi light to silamo ko. The average of age of boys participating in a game. Game am sat matamda nupa singi average se 16 years. Nupa di kya no ma'am sida. Boys is to girls se. Boys na 2 times of the girls na 3 times. Ratio je asyang madon gai di x hapsin bi ai ko. Odi ma'am. Boys masing je 2x ne ba. Sida moi ki average na 16 ko. Girls ki average na 13 hai re. Ado gadi total ki average samne ko. Sida total di kya tai ma'am? Total number of students ti 2x ka 3x ka di 5x tai ko. Average of total hamne ma'am. Total na divide toni ko. Si ki value di kya no? 16 to R 32 ko. 3 into 13 di 39. Si ki value jine loy. 71 by 5. 5 na divide tor di 5 1 is 5 2 5 4 20 14.2. Ye line tai ko. Kaisu lu na ti si da ratio yaw re ni hekta lu man ba ni. So average ki concept ne dum pal ji ko. Number of students in a number of students to ne ma'am. Number of boys ka boys ki average to ka multiply torani. Number of girls ka girls ki masing ji ka multiply torani. Adu ki value ji si ta re ba. Total ki average adi total ki boys masing na 2x ne girls masing na 3x ne total value di 5x na tro. Ne divide tor loy. Okay, Dreamer Johnny Haibam Suras Kumar Kojam loina 14.2 tai ko. Next question da mung last du di. A sum becomes simple interest. Simple interest ki question ni ko. Simple interest ki value di kya tai ma'am? ERT by 100 है देने को या मैं लाइव वैल्यू दुनी ते मैम सम जे 850 और ए हमने को और इसी ना कहीं नो अमाउंट सी ना प्रिंसिपल इंटरेस्ट पुत होती क्या है ना मैम सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जे कहीं नो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दुनी को
850 minus 600 thì kia nó 200 tay có simple interest की value जी 200 tay है principal की value जी 600 नी rate की value क्या नो खंग दी को time की value 3 सीधा rate पुथोक पनी इधर लाइक है नो 200 न कर दी 2 3 r rate से क्या तारे दूधी मैम 100 जो समझल नहीं को 100 3 r 9 100 by 9 then 200 नते 250 नहीं सीजे तो रे कैलकुलेट तो ऐसा की वैल्यू जे माइनस तो नंबर 250 नहीं को e की वैल्यू 600 नहीं t की वैल्यू 3 टाइम की वैल्यू r की वैल्यू खंग दे 0 0 jadi 250 by 63 r 18 ko sina rate odiba 2 na kadi 9 2 na kadi 125 125 by 9 ta yarome ko option number 3 is the correct answer okay तो मैं आज को मलाई श्रम नाइ जिको ऑप्शन नंबर 3 है लोइ चुमे को ngasi कोसी क्वेश्चन नंबर 20 निको मैम ngasi क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व तोग्राम एग्जाम दे याम हंगन टॉपिक निको चैप्टर मैम कवर तो निको मैम चैप्टर अमतंग तो मनते मैम पुजे लगा मिक्स प्रैक्टिस निको तो इजे मैम क्लास से नुआइना खंबी के लाइट तो चलमको ngasi की क्लास से मतंग सिदा लोइसलासे को गुड नाइट मैम